पाउचेदी युमफम ओइबा मारुइबा पाउ खराब दे तौजरी बीजेपी मिखल मतम अबदत पांगथोकपगी वाफम पॉलिटिकल पार्टी सिंगना यानारबा मतमदा लेपकने इंडिया की ओइना मतम अमददा लेबाक सिन बथुना मिखल पांगथोकपगी वाफम असि लेबाक असदा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना पुन्ना यानाबा पुरकलबा मतमदा लेपलगनी आइना राज्य सभा की एमपी सु ओइरिबा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र जाटवना फोंदोखरे वाफम की बीजेपी की नेशनल मीडिया को इंचार्ज अमदी स्पोक पर्सन डॉक्टर संजय मयूफना सिंधुना पांगथोकिबा वेबिनार अमदा फोंदोकिबने वेबिनार अदुदा वांगालोतुना भूपेंद्र जाटवना बखाताना हाई लाइबाक असि की ओइना मतम अमदा मिखल पांगथोकपा असिना लाइबाक असि की चौखट थौरंगदा हेना कुमांग चौक्सिनबा ngamlagane masina laibak asigi state amadi union territory singda tongan matамda mikal pangthoktuna code of conduct hanjin thamtuna matam mangliba asi kokhan bangamlagani loinana black money sinnapasu yamna hantan bangamlagani haike matam amadata laibak asigi state amadi union territory singi mikal one nation one election pangthokpa haibasi anobo wafam amadi nate haukiba kumja lising amaga sampan yakai gani thoi lising amaga sampan yakai ka taret lising amaga sampan humbogadi thoi amadi लिसिंग अमगा चापन हुंपुगा तरेता पांगथोकि बलेबाक असिगी लोक सभा की मेखलसिंग अदु वाफम असिदा युमफम ओइदर पांगथोकि बने मसिगी दमक लेबाक असिगी तोंगन पॉलिटिकल पार्टी सिंगा तांका कनी अहुम थोकना वरि सानाबा हौखरे हिरम असिगी मतंग कांग्रेस की एमपी नलु सिंह पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट सु पिखलखिबा लेरे आइरे बी एस चौहान हल्लु सिंह लेबाक असिगी लो की कमीशन थांगलखिबा रिपोर्ट असिजु तोंगन पॉलिटिकल कियाना सवना रखे हंतक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लुसिंग लेंगाक असिना पोखलक्लिबा वाफम असि लेंगाक असिके पॉलिटिकल पार्टी सिंगना सौगलकनी हाइना लवे ममांगदसु जीएस ते सन लोंदा येलगा चादा तरागी रिजर्वेशन पीबा अमदे लेबर रिफॉर्म नचिंग बसिंगचो पॉलिटिकल पार्टी सिंग पुना यानदुन सेमदोकिबा लेखरबने हिरम असिकी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नसु तोंगन थौदोक क्यादा लेबाक असिके लुसिंग बसिंग वाताना किबा लेखरे मरम असिना हंदकी वेबिनार असिचो बीजेपी न चंगसिलक्लिबा लेबाक असगी मिखल की मचत्ता अवनब पुरकनबी वाफम असिदा मियामदा हेना वखल ताहननबगी पंदमदा पांगथोकलगने वन नेशन वन इलेक्शन की वाफम असिदा लेबाक असगी रीजनल पार्टी खरना जानिंगदे बफंगदोरप लेरे मतम अमददा लेबाक सिनबा थुंगना मिखल पांगथोकपा असिना अपिकपा रीजनल पार्टी सिंगी वनति सेल थुमदा खुदोंग चादबा लेबना मरम ओइदुना अचौबा नेशनल पार्टी सिंगी हेना कानागरे आइबा वाफम पोखलकले अदुबा वाफम असि जुमफम यावदबने मासिना मिखलदा सेल का हेना चादिंग तौबा हंथानदुना करप्शन थिंगबदा चावना मतेंग ओइरगने लोइना तोंगन मतमदा स्टेट सिंगी मखल पांगथोक्तुना लेबाक असिदा चारांगनबा अमल हेंदुना चाकोट थौरांग की थबक पाइखटपदा अपनबा अयतपा ओइरंबा अदुसु कखन मंगमलगने लेबाक असिगी ओइना मतम अमददा पुन्ना मिखल पांगथोकपगी वाफम असे इलेक्शन कमीशन हौकिबा सही लिसिंग अमगा सापन मार्फुमदोइदा पुखलखिबा लेखरबने लोइना लो कमीशन नसु 1999 दा पुखलखिबने मसीदा सुनतना हौकिबा सही लिसिंग अनि तरा मंगा की डिसेंबर थादा मतमदुगी पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमिटी ना लेबाक असिदा वन नेशन वन इलेक्शन की सिस्टम असि चननबा रिपोर्ट अमा थागलखिबा लेखरबने अतोपा यामना नुगाइबा पाउ अमदना ग्रीन टी अंकुर चॉकलेट कोविड वायरस हातबंगंबा केमिकल कंपाउंड यावरंबा कुमजा लिसिंग अनि कुन असिमदि हेक हौरखिबा जनवरी थादुमक्तदगी मालेम असिगी मियामना कोरोना वायरस की अकिबा चाइथेंग मयुकनदुना लाखिबना मालेम की ओइना लेबाक की पंचिरोलदा लेरिबा हिरम खुदिमक्ता चाइथेन पिखिदबा अमता यावखिदे मियोय मिलियन क्या की पंची खामु तत्ता मांगनख्रे कया अमन ngasi मुसुलनाय अमसुंग लेगाकना चलाइबा कोविड केयर सेंटर सिंग हॉस्पिटल सिंग लेकनदुना लेहौरे हौकिबा था क्या मरो मियाम की पंचीदा ख्वाइदगी किनिंगाय ओइबा मौंगदा चाइथेंग पिदुना लाखराबा मतुंगदा मालेम असिगी मफम क्यादगी साइंटिस्ट सिंगना अहिंग नुंथिन तुंबा चाबा अमता चंगदना कोविड 19 दगी मियाम मफम फाना ngakthokpa ngamgadaba वैक्सीन पुथोकपा हौरे आइबा वफम अमसु मियाम की नाकोंग यौनरगले महौसादगी टॉप स्टडी अमा हंदक साइंटिस्ट सिंग नौना पांगथोक्तुना चथाखिबा चंगिंग अमदा ग्रीन टी डार्क चॉकलेट अमसुंग मस्कोडेन ग्रेप हाइना खंगनरिबा अंकुर मखलसिंग असिदा यावबा मही मनाई ओइबा चिंजाकसिंग दा यावबा केमिकल कंपाउंड सिंगना SARS-CoV-2 हाइना खंगनरबा कोविड 19 थोकलिबा वायरस असिगी मर ओइबा अखंगनबा एंजाइम अमगी मथौ मंगमसिंग माफुंग फारा थिंगबा ngami आइबा वफम फोंदोरकले मियोइबकी हक्सांग दा यावबा प्रोटीन अमसुंग पेप्टाइड सिंगबो मचेट क्या थोकना थुगाइबा ngamliba प्रोटीस आरिबा पोछक असि तोंगन सेल अमदे वायरस सिंगी मसा मौ फगत हंदुना मतम कुइना हिंगनबदा जामना चावबा थौदांग लौरिबा पोछक अमनि आइना यूनाइटेड स्टेट्स की नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी की थिजिलोइसिंग फोंदोरकले
Frontiers in Plant Science kauba journal amada phongdorkiba study report amagi matung inna hiram asida thijiliba research singna computer situation sing amade laboratory da changing kya pangthoktuna SARS-CoV-2 virus da jawriba main protease ampron anti inflammatory amadi antioxidant property marang kaina jawjariba tongan tongan pamana masing ki kanglup singda jawba chemical compound singa thengnabada matau karamna react tawrakpage aibadu unana bahona ki aire SARS-CoV-2 da yauba empro asi virus asi santhoknaraba amadi mathanta assemble tawjanaba khonabada darkar oiriba enzyme makhal amasuni aina article adugi author oina leiriba saina makata ke maramasina aikoina hariba protease asiki mapangal mapung phana sontanduna deactivate tawbangam lagadi SARS-CoV-2 hariba COVID-19 uheliba virus asi maromdom sijakhragani aire Green tea muscadine grape makal ani cocoa powder amasung amuba chocolate haribasing asidaki phangba chemical compounds na emprogi tongan tongan ba charuksing amatu oina punsin bangami ibc computer simulation ki thong sing adudagi khang bangam lesu aire empro the fruit khauman ba portion ama yaure basida chemical compounds pik thana yawe khau asida chemical compound thana jawrak laba matang adu the protease ki maru oiba mathau puramak parom do mangki gare Laboratory da chathagi basang yang sing da su phal asi chap mana ba phangkhe matu asumna emprogi function thing bana tragana hantan da khona bada green tea amasung muscadine grape sing asi da yawriba chemical compound sing na chawna thodang lawi haina saina makata na phangdokhe cocoa powder amasung amuba chocolate yawba chemical compound sing na su emprogi activity asi tangkhai ama hantan bada sungame green tea asi da changing tawduna confirm tawraba chemical compound manga yawri Masina emprogi pocket yawba tongan tongan ba mafam sing da sanchenduna attack tawba ngame muscadine grape ki mai adugi mapan thangba maku amasung marugi saruk da su emprogi thong sing amadi mati khandan ba ngamba chemical compound yawba thengnai aire pambi sing na masa bunga thok chana baki damakta asigumba compound sing ase hekik sing nai kandaraba compound sing ase pambi sing gi mau amade mana da su yawba thengnai sanabagi pau amada Brazil gi footballer Neymar Maran Kanagi Walk of Fame ki manungchan bangam khre France ki makok thongba football club Paris Saint-Germain da sanariba Neymar Brazil ki khwaidigi anoba footballer oina Maran Kanagi Walk of Fame ki manungchan bangam khre masagi sei kunipan churaba Neymar mamangi thada PSG ki match amada khongning sopodagi maki hometown Maracana da alakibani football ki puari asida jawba phangbada yamna chawthokpa pogi lebak asike football legend kyagi khongi khudam kya amma Maracana na leire Ayakso makui ki manung chan pangamba asida haningai leitana nungai ba pogi aina Neymar nam haki Instagram da aike Neymar su Rio ki favorite stadium asida leiba khongi kudam sing asigi manung chan bangam khre mapam asida Pele Garincha Zico Romario Socrates Marta Ronaldinho amasung Ronaldo ki khongi mami sing leire Neymar na mamangi sahi October thada Peru ga sana ki World Cup qualifying match amada hat-trick goal chantuna Ronaldo gi hengkatuna Ronaldo dadagi hengkatuna present gi oina khwaidigi goal masing jamna chanba ani suba footballer oire Neymar match sama sukna ahum da punna goal humpuga mari chanba ngamkhe magi goal chanba ki record asi football legend Pele gi goal dagi sumna gi taraga hum doi khak khenare nakala marom da mapuroi ba thangna tinduna hatkhe masa matom da sijana ba honaramle masa gi sahi kuntra ka taruklom surabi nupi amana mahake mapuroi ba thangna tinduna halaba matung mak masa gi social media account da magna tawke ba thabak sing adugi matang da thagaloraba matung masa matom da sijana ba honaramle aire South Delhi ki Satarpur da thoki bathau ka duki matang da Delhi police na phangdor ki bada matai manau adu Redden apartment amada leibane hauki ba sahi lising ani taraga hum doidagi makhoi ani apartment adu da leira khibane matai manau ani maktongan tongan ba insurance company da thabak toba miyo yaktane police na tigat ubu da hariba matai manau arsi ki masa leite maduna maram oraga makhoi ani gi marakta umkhana ba thawto khara thoki ba lei nupi atuna mahaki mapuroi ba thangna thinduna harke bagi matang da social media da thagalakpa jumthangdari ba miyosina thengnabadagi khudok da police control from the pau pituna khangan ge police na bapam adu jorok matam da matai manau na leiriba ka adu ki manung dagi thonglo lamkhe ka adu manung dagi thonglo lamkhi amade laimai da manung thangba thongki saruk dagi e jen thorpa thengna ge police na thong adu na khai du na changlu pa matam da masagi chahi kunthra dare chura ba pa ama thangna thinbagi da phong kya marung loina da e mathak tu da siduna leiram khe aduga na pi aduna wakhal jawdana taraga leiram khe खुदक नुपी अदु दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल पकड़ना लेगनाख्रे लोइना नुपी अदुगी मथक्ता मी आरपगे केस अमा पुलिसना फाइल तौख्रे हाइरे बरगासिदा यामना ngakpa thadok amada hauki ba ahing da maing impal bengun jangpi da leiba themba koba amaki macha nupi piu yate haiduna
yum mai tharamle haire aroibada content sing asigi maru iba pau khara asiba pau damjariba Maribo local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbir bupna mak pathaga jari channel asin adom da kanarabadi subscribe to bidri basingna subscribe to biram loinena like and share to basu kawbi ganu pnamak po amak hanna thaga jari